Omushomo gw'eby'amateeka gutebeekanisibwa ba The Legal Dream Team Initiative abakwatanise n'ebindi bitongore bikuheereza abatuura obuhwezi bw'eby'amateeka nk'aba Speak Up Legal Support Initiative, aba Foundation for Human Rights Initiative hamwe n'abandi. Omuri Sheema abantu bingi nibakwatira amateeka omu ngaro, obundi nibakwata nk'omushuma w'omwani, bakwata nk'omushuma w'ebitookye bahika nibateera obwabisho bakaruga kuteeraho omuntu, kandi nakyo nikimwe aha bintu ebyatufosingire kugira ngu tureete amateeka kandi tushomese abantu omu mwanya ogu. Aba bakwatanise na polisi ya Sheema okutwara omushomo gw'eby'amateeka omuri Ndebe Ward omu division ya Kagango, Sheema Municipality, ahabo kugira ngu omwanya ogu gurimu obuhenzi bw'amateeka bwingi nk'oku omucondooza wa polisi ya Sheema arikugamba. Kwiba omwani hati nigwo guhangire, okunywa enjaayi, kuresa enjaayi amirungi za kuba n'abaana okunyangaraza abazaire baabo, mbwenu obutabanguko omu maka obwisireho obutabanguko omu maka. Ebyo nibyo bikizire kutuganzya aha polisi yitu ya Sheema. Bagwa muntu bateera bateekaho biita complainant aza polisi bakora byona bakizana n'umusango niba yagire na polisi file rya polisi konka batina tinsiriza ba complainant mwaze na hakubeki umusango kuhera umuntu tumuziko wakubenaza kutugasoro miso tumuzika chweraho complainant okimugambira umusango ngwarengaho nuza kureba. Omushomo ogu nimwo tutungire n'okumanya ngu abaana omu kicweka eki nibabinga abazaire baabo omu bibanja kandi abashaija bamwe nibarara batabyami ahabwa abakazi baabo kubatuntuza. Omukazi yagenda ebye yabitwara na nyina atwara ebyanje konka ataho aho naguma nacumitiriza mbwe nariyo nateganisa omuka ngo bunda karigamu ari gamba nanda kuhotoka nayenda gukora cyatinkumanya kumwa kubasa umubwero kandi tukatana ibintu bye yabitwara ataho tinkumanya guze garukira nanda garukira omusaidi y'abana nanda garukira omusaidi yanje tinkumanya ataho ogwo mukazi niwarampwereje unahura bwe mubanga mwayakanira mu kooti kati oyo afuuse ki trespasser, ogwo musango gufuuse gwaki gwa polisi ali mu kutrespassinga kusaalimba mu Luganda bakiyita kusaalimba simanyi okiyita mu Lunyankole naye nga ali mukola ki mu kusaalimba. Era eyo domestic violence nga bwe twagambye polisi esobola omuziyiza obanga oyagadde emisango ya domestic violence osobola ogenda direct ku polisi oba osobola ogenda wa mu kooti nga toyiseewa ku polisi. Emishango ina akakwate n'okugira emihonda n'amataka ni nyingi omu kicweka eki kandi aba bashomesibwe ko bashemerire kukora oburagwa otiireho n'okuhikirira abanyabiragiro bakatunga okuhwerwa batagiire kutwarira amateeka omu ngaro. Ahabwa TV West ndi Aidan Bataringaya.